keluar kayak penampakan gitu. Wih, penampakan. Aduh, yang kieu euy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi yas tulil firdaus si ahlan wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dan bil azimi ilahi yastulil firdaus si ahlan wala aqwa alanari jahimi wahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun danjil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kale, terima kasih sudah hadirnya. Amin, amin, amin. Udah like. Terima kasih Kak Kaloman Joseph. Terima kasih sudah menghargai dengan kita ini ya, ya. Kita menuju kita berpetualang aja sahabat ya, kita ngebolang lah. Kita ngebolang saja. Kilu buah kekok buah gegok bobok kekok wow, beling semua guys. Ubur-ubur ikan lele yang omongannya ngawur kayak lele. Oke le, lanjutkan le. Ubur-ubur ikan cumi yang ngawur kayak nini. Wuhui, wuhui deh. Siapakah di belakang? Di belakang rumah kosong, geng. Di belakang kita rumah kosong.